video karon ti so turi Windows 10 download ta na ni a thiam tam takinom karinga tin khoi thang tam takinom karinga amaro chu Facebook lama te tin WhatsApp lama te private ten zona tam takan dong ve thina ra khata tang hi chuan hanin hril fi hi thil har tak ani ve do thina tin YouTube lama video tam takama se ke ma di tronga siam hi an la tam lo ni karing dawa chungwang chuan ke ma ni trong nge hian video hi karon siam do na ni tunlaya kan chang kanga computer te na to nan kan mang to a chuti role ro chuan kan Windows ate po hi kai upgrade ve angai ani Windows 7 hi ti top to ani a tin DDR4 chuna hian Windows 10 hi kan mantel angai to poka Windows 7 hi load po ni la setup po ni la driver tam taka support lo nei wang hian DDR4 chuna hi chuan Windows 10 hi load tila boina te po kan nei tlem dawin arin omani Windows 10 download tur chuan helaya ka click media creation tool la hi kan dei ngai dona tarang hian a download emo upgrade emo kha something kan ti thei dona ni a link ka hi description lama hian karon da lang tel don bok ani helaya ka highlight hi a link chu ni a kanan enter a hi ron chok ta ani create Windows 10 installation media ti ani a ta hian download tool now ti hian kan click le don ani hemi hi kan ei sa to wang hian ka download ve don na lo ni download tool now ti kan click a hi download na information karon peta a ta hian a size zata te tin kan save na turate karon lang ta a size hi 18.36 MB ani a tin kan save na tur hi chiak takin chin chela lakina a file hi kan man le tur ni wang khan kan zon boilo nang khan kan start ta download kan zova hi ron chuak ta a ta hian kan click lenga hi ron lang don ta ni ta hian accept ti kan click bayenga ta hian choose tura ron pedona upgrade this PC now ti le create installation media ti ron lang ta a achina kan soyang khan ka Windows man lai po hi update ani to lova tarang hian kan upgrade thei don ani amaro chu tuna chuan Windows installation Windows 10 kha kan download tumani wang kha an hoi zoga hian kan click mai don ani ta hian option na ron pe a Windows 10 64 bit ti ani a Windows 10 64 bit hi kan du lo chuan architecture ti kan click anga 32 bit hi kan click don ani 64 bit kan du ero chuan 64 bit kha kan click le ve anga apan hi kan du ero chuan ta hian bot a in kan hmang mai don ani 64 bit chap adu wang hian next a in ka kal don ani ten option na ron om le a USB flash drive le ISO file ani a USB flash drive je hi chu pen drive lakha kan video tanga at least 8GB ti ani a 8GB ai te lo tur ani kan pen drive kan vi lu kha ta hian Windows ka ai siam don ani amaro chu download kan du wangin ISO file hi kan thlang don ani next ka click a ta hian select a pet aron tia ta hian kan save na tur hmuna kha chiang takin kan chin chianga lakina kan zon boy le lo nan Windows kan save na hmun tu kha kan thlang don ani hemi kan thlan zo nu hian kan download tur kha ain ron dona progress hi 100% tur ani Windows 10 download tur hian dat chakpa ngai ve tak thatok tak nei ngai do nia Windows 10 file hi 4GB ting lek lek ani awang hian kan de thi stable a chak ve pa ngai tak thapa ngai tak kan nei don ani tin
kan net chak hun ate kan han download tila ke ma ni rem chan hun kan net chak hun ate kan han download tila download chung te po arei lo jok thei ani Windows 10 kan download chu hi lo ni ta ni power iso kam han wang hian ta hian power iso ron langa ama file hi ISO file ani a ke ma hian power ISO file kam hang chim chim ti na ni a size hi 3.99 ani tikhan Windows 10 chu kan lo nei ta a pen drive file mo DVD ni mo kan run nga kan siam nga Windows chu kan du na kan download kan setup ve thei to do na ni next video lama Windows 10 a setup dana kha ron ti chhole kan tum do nia